Kumiswa ukufunda enyuvesi yasoNgoye emva kokuhlasela kwezitshudeni kwenye yezindawo zokuhlala ngoLwesibili ebusuku ngabaphanga ababehlomile. Kubikwa ukuthi bafike bakhahlela izicabha, bashaqake nempahla yezitshudeni okubalwa kwama-laptops, amaselula. Kuthiwa-ke kusiza umphakathi ngokufika-ke kwamaphoyisa ngesikhathi kugasela izigilamkhuba ezibizwa ngamadabuka endaweni yokuhlala isitshudeni eBlue Waters evulindlela edlangezwa. Ongumqondisi wezokuxhumana uNgoye uNkosazana Kinzeka Mdluli uqinisekisile ukuvala kwesikhungo. Yebo-ke sikhona isitshudeni esihlaseliwe ngoLwesibili, kodwa-ke abekho abalimele. Sibone kungcono ukuthi-ke sivale isikhungo ngenxa yokwethuka kwezitshudeni. Okwamanje alukho usuku olunqunyiwe okuzoqhubeka ngalo abafundi. Sazolinda-ke kudambe isimo kwehle namaphaphu, kubeka-ke uNkosazana Mdluli. Usihlalo-ke wenhlangano emele abafundi uSiboniswa Gamede uthe-ke izigameko ezifuze lezi ziyinsakavukela-ke kulesi sikhungo. NgoLwesibili ebusuku kweminyaka yemqasho okungenelwe izitshudeni zathathelwa-ke impahla yazo okubala ama-laptops. Indala-ke into iqala ukwenzeka dala-ke aqala amadabuka okuhlupha izitshudeni ngokusihlasela, kubeka-ke uGamede equbuthe nango-2019 kwadutshulwa izitshudeni behlasela yiwo-ke amadabuka kwaze kwafika nongqongqoshe wamaphoyisa ukubheka icele ngalowo nyaka, kodwa-ke namanje basakhala-ke esifanayo.